ngem adaan na sinawa puso. Apay ani pobre ket mailang langi, may rurumen puso na't agsansaning i no makabasul ken bakna. Awan gaway na ay nakapimpiman, kastoy tigasat ngay mapay kanyak. Maniput pa'y disyak tay na yanak, kaya't ko kumamit ti agragsak. Uray kad laeng nga pagdarigman. Kastoy tigasat ngay mapay kanyak. Maniput pa'y disyak tay na yanak, kaya't ko kumamit ti agragsak. Uray kad laeng nga pagdarigmat, apay ani pobre ket mailang langi, may rurumen puso na't agsansaning i nung makabasul ken bakna. Awan gaway na ay nakapimpiman, nayanakak ananumot ngem madaan na sinawa po.